Sanibonani Ndlemnyama ngibingelele futhi sesibuyile iyo nje mnyama lesesibuyile phakathi kwendawo wasiza kulanda okuningi esizokhuluma ngesimo samanono esike sakhuluma ukuthi sizobuye sichaze ngesimo samanono imimoya ispirit samanono ukuthi sihamba kanjani nomsamo nokuhleleka kwayo kodwa angihambi ngedwa ke njengenjwayelo ngihamba nentombi endala yakaHlongwane salukwazi esidala engizocela naso ukuthi sihambe bese sibingelela phakathi kwenu ukuthi bese ke siyakhuleka naso sinibingelele. Bengizothanda ukunibulisa nonke ababukeli abalandeli ngokegama nguzanele wakaHlongwane. Namhlanje itopic yethu mkhulu njengoba bosochazile ngamanono kodwa ke njengesiqhelo before siqhubeka ku topic yanamhlanje senze recap of the last video we had sikhuluma ngomsamo. Abantu mkhulu bathe bacela part 2 omsamo. I-video was well received with 385 views. Ama-subscribers nawo akhuphukile athi 91. And then kukhona ulihle mashazi obuzile ucela ukubuza ke mkhulu ukuthi if umuntu ubangwa izidalwa umntwana wasemshadweni obangwa izidalwa and lo muntu uzalelwe emshadweni isolution yaloko kungahle kube yini? Amen. Noma singeke sithinte kakhulu lapho khona. Yebo. Engizohlukanisa kancane. Okokuqala nje kuyenzeka ukuthi abazali bashade amhlamba umntana sowukhona osuzelwe bese kwathatha isinqumo sokuthi ushade bashade. Lokho kuyakhosa ukumama kwesinye isikhathi ngoba kusasuke kusadimeka idlozi lakha komama. Kokunye bangabe kwangwa idalwa usemshadweni lapho sokumele kujule kubhekwe emimoyeni ngoba lapho kusuke sokhuluma imimoya thothi imimoya yakha komama yiyo embethe kakhulu manje kube ngazathi uyabanga loyo muntu okuyimimoya edinga ukulungiswa kodwa sizobuya silungise leyo ndaba wena baba. Oh, ngiyabonga mkhulu. And I'd like to put the emphasis as well kuma questions amanye. Ngokwe video you can only share so much. So umuntu mangabe ufuna ulwazi olujulile olubanzi mayelana nesimo sakhe mhlawumbe ukuzela isimo sakhe, it's advisable ukuthi contact umkhulu for a consultation so that ama questions wakho as individuals and with regards to clan as well ophuma kuyo because amasiko wabantu awafani and idalwa ayikhulumi ngokufana. So it is advisable kuma viewers ukuthi if you've got deeper questions because khona ezinye izinto ngeke uzokwazi ukuthi uzisolve over a video. So if ufuna ubunzulu bento, it's advisable that you take ama contact details and book for a consultations nomkhulu so that your questions can be thoroughly addressed too. Okay, singaphozisi maseko singena manje emndabeni yethu yakuze this week amanono. Kuyaye kuthiwa khona amanono mkhulu kuphinde kuthiwe khona umnono. Kunomehluko? Cha umehluko awukho. Awukho umehluko. Yini amanono mkhulu? Amanono ispirit. Esabantwana abajika abasafika emhlabeni. It happened ukuthi umzali okuzalayo especially umama or ubaba uthi ufika wena kanti ke kwaba nemiscarriage phakathi nendawo. Yes. Nawe uthi uzalwa ube nemiscarriage abantwana abanjalo abanye abantwana abaphuma ngemiscarriage abanye abantwana abakhishwa which is abortion abantwana abanye nje abaphuma nje baphume sebathulile esiswini kodwa nje konke nje mengirepa yonke into umnono namanono igama eli1 akusinto ehlukene umnono abantwana abashona basasebancane ngizothi abantwana abashona ba still virgin bangakamosheki bangakakhuli bangakathombi ngizoyibeka ngaleyo ndlela khosi singeke sibala abantwana abakhishwa nabaphopho amakuphela sibale nama age of 5 years 6 years 8 years ukuya phezulu 10 years kusaseyiwo nawo lawa amanono basasebancane khosi abakathombi abantwana abasaseclean imimoya esaseclean engakazi lutho emhlabeni. Okay ke masase lapho ke mkhulu esimeni sabantwana
abaphophoma ezizweni zomama, which can be categorized between your miscarriage and ne abortion. Yeah. And then kube khona stillborn laba abazalwayo kodwa azalwa ngaphili. Exactly. Laba abaphilile from the ages of 1 up until mhlambe 10, 8 for years, example, nabo they form iPART yamanono. Yes. Ngicela ukuthi ufundise abantu la ngaphandle mkhulu. We have people that don't consider ukuthi umuntu ube nengane because of uhambile waye clinic wayochecka bamtshela ukuthi probably una 3 to 4 weeks pregnancy yakhe, it's that far. Do we consider those ukuthi ungathi maso ubuzwa ngelinye ilanga ukuthi unabantwana abayingaki noma unganaye uthi ukhona wadlula? Medically they would say if with 3 or 4 weeks but the fetus is still small, but it dynamic spirituality, because of the moment that child is ifomeka iconceivwa spiritually, lo muntu loyo uconsider as ukuthi umntwana wakho, angithi. So ngicela ukuthi lapho useducate ukuthi medically and spiritually. Medically kuzothiwa the fetus is still small, ayibonakali, doesn't matter, sizoyikwenza lokho ukuthi sikhiphe umntwana. And if it's a miscarriage bazothi the fetus was still small or whatever. Ngicela ukuthi wenze that dynamic between medical and spiritual, ukuthi spiritually the weeks don't matter. Ngicela ukuthi uchaze kabanzi ngalokho. Ake sibonge gogo kuleyo ndawo. Esoqala nje ke ngisummarize yonke lenkulumo so that izokhona ukuthi i-accommodate wonke umuntu. Firstly, umnono namanono doesn't mean ukuthi you have ukuthi ube nabantu abadala ukuthi uzobe nale mimoya. Yes. Angazi noma yes, bengisazobuza vele nalokho, yes, ukuthi oh bani. Exactly. Yes. Doesn't mean ukuthi kumele uzobe ufaka amabhizi noma intambo kuthiwa umngoma noma umthandazi uzobe nale mimoya. Le mimoya ithinta wonke umuntu general ophilayo. Ikakhulu thina indle emnyama ihamba ngamasiko. Ngoba uma ukhumbula ukuthi umuntu mekashonile la ekhaya kumele agezwe, angithi nale mimoya kumele igezwe. So wonke umuntu iyamthinta le ndaba, kodwa phambili ihamba ihlukane, but wonke umuntu iyamthinta le ndaba. Okay, ke ngibuye phela isimo senkulumo yakho nagogo. La sikhuluma ngeseed, angithi if uhleli iseed doesn't mean ukuthi uhleli isikhathi esingakanani, but if lesitshalo sesihleli sokuwumuntu lo sokumphefumulo osolinde ini ukukhula, so loyo muntu owumuntu. But ngokwesilungu, ngoba siyazi ukuthi ngokwesilungu nabantu abamnyama akuhlangani isiko lethu, babelungu bazobona ngendlela yabo, but once kahlala nje isithi loyo muntu sokumuntu sekaphelele, sokungabalwa ukuthi manje ubunomntwana wena wachitheka. I-reason aloko enye into futhi eshaya abomama kakhulu engizoyibeka nje abantu abomama abangayi understand. Into ekhosa lokho ukuthi umunye umuntu uthole imiscarriage but akekho aware. Okokuqala after morning after pill. Yes. Angithi morning after pill kuyenzeka ukuthi ihlali iseed, angithi ku ithi mase ihleli sokuhleli lo mphefumulo mosoqala sophuza manje amaphilisi sobulala leya lokhuza leyana phansi sokuphophoma ini umntwana. Kwesinye isikhathi sokuthi ukuthi umama sekaya kakhulu kuphi emaphirotini, angithi kanti akasayi nje sokuphuma ihlwili sokuphuma ini umntwana, not aware ukuthi kube so mesekafika kumthandazi, umthandazi athi noma isangoma sithi hayi man kunomntwana kumele simgeze pheke komzimba wakho, bese kathena cha akekho. Manje lapho sokumele athole umuntu ozomunderstandisa ukuthi no kunelanga wena kwenzeka u1 no 2 no 3 kuwe, avuma nje ukuthi yebo ngaleso sikhathi bokwenzeka into eso. Okay Mkhulu, ngiyakuzwa ke lapho. Bengicela ukuthi ucacise ukuthi if a woman miscarries or decide ukuthi hayi uyoyenza abortion, does it mean ukuthi loyo muntu loyo yena self manje seka umuntu onamanono? How does it work in terms of amanono? Kuba abantwana bakho
njengoba boshilo ukuthi akukhethekile ukuthi whether you are spiritually inclined or not. So kuba abantwana bakho or udadewethu naye ngingabe khona ukuthi ngicare ukuthi kuthiwa nawo amanono or umamncane efamilini, or even your own mother uthola ukuthi ekukhuleni kwakhe kukhona abantwana abangazange baphile ababo dad benu abafowenu. So ngicela ukuthi ucacise nalapho. Ake ngibuye kanje njengoba bengibekile ecaleni ukuthi mesikhuluma ngale spirit sithinta wonke umuntu. Sisiyabantu abamnyama esihamba ngesimo. Yeah. Ngizophendula le question yakho ngibuye ngilule. Amanono wena gogo ukhona umuntu ozalwa naleyo imimoya. Yes. Angithi ukuthi azange kwaba khona izimo ezinje naye azange afinyelele kuleso simo leso sokuthi umntwana adlulela umntwana emhlabeni, but kube imimoya emimbethe afika nayo kuphi emhlabeni ngesimo sani sokuthi kunesalwazi esasisebenza lo msebenzi noma kunendlela abambusise ngayo ukuthi wena ubusiseka ngalendlela le. Manje imimoya omunye azalwa nayo leyo mimoya bese ke sokuba isimo sokuthi manje sokuyinto eseyenzeka phezu kwisimo somhlaba nale ingane mezigeza manje seyibuya zahlambuluka sezingena iphathi yabo. Okay, ngizobeka nje umfanekiso kancane ukuthi abantu bakhona ukunderstand. Khona umuntu okhula athandwa abantwana, angithi naye athanda abantwana, angithi loyo muntu usho ukuthi uzalwe nale mimoya yobunono. Usho ukuthi kunogogo oza nabantwana kuye ukuthi naye unepurpose yakhe njengoba aza ngalendlela usuke azalwe nayo leyo mimoya leyo. Bese ke sokuba imimoya yani ama miscarriage into enjengalezo. So kuba khona umuntu oba nemimoya azoyisebenzisa ekutheni aphilise abanye abantu ngayo. Kube khona umuntu onamanono naye kodwa ongeke aphilise ngawo. Kuba amanono wekhaya awabantu basekhaya akumele ukuthi ayenzeni ahlanjulule donsa ipiriti zabo zibuyiswe zwele ngogogo ngoba bogogo yiba baxoxa ingane. Ngicela ukuthi umchazele nala futhi kuyayenzakala ukuthi umuntu abe namanono kodwa akakaze waba neabortion, miscarriage or stillborn. Angithi lo ozalwe nawo ulo ozalwe nemimoya yakhona nemimoya yakhona ispirit sakhona. Okusho ukuthi mokwenzakala kanjalo ukusho ukuthi uyothi mekahamba khula kunomsebenzi abakuba bamupha wona ukuthi uzohambena alaphe inabantwana. Ekuhambeni ke lokho ngiresearch Mkhulu, I found out ukuthi kukhona umnono omuhle kukhona nomnono omubi. Bengicela incazelo yalapho. Lapho na gogo lento ilula. Angithi njengoba ngithi siyabantu abamnyama ngithanda ukuthi ngathi singabuyela kuphi esikweni. Sihambe ngokwesiko. Ikhona idlozi elibi, ikhona idlozi elihle. Sesikhuluma ngedlozi. Liba libi kanjani idlozi ngokuthi aligezwa liqoqa lilandwa angithi. Manje nomnono naye kanjalo especially futhi umnono uyavala into eziningi umzali angithi. Loyo mnono omubi umnono ongazange wagezwa wagezeka akusimnono wokuye akusingane ngizothi akusingane eyaqoqwa yabuyisa phezulu isimo sekhaya ingane yathi imephopoma yashiwa kanjalo. Manje lo mimoya ubuya umoshe kakhulu uhlala futhi einganeni. Manje into engizothanda nje ukuthi ibroti kancane nakho ukuthi esikhathini esiningi unokuzala umntwana manje sengibhekisa abazali unokuzala umntwana owumfana angithi mozala umntwana owumfana akhule kanti before lo mntwana owumfana ngoba i-critical lapho if ulama umuntu owashona lapho senkingeni ongazange walungisa phose lo mntwana uhlala phezu kwakho angithi kuba uwombonayo kuba uwomhlo okuhluphayo angithi ngoba niyalamana. Manje kuyayenzakala ukuthi mangabe buzele umntwana umfana mekathi uyakhula kanti uphophoma umntana wentombazana before yena walandela lo manje lo uzogibela kulo angithi ajike manje lo sekaba nama feelings amantombazana kanti akazalwanga kanjalo. Uyabona ile mimoya angazange yagezwa phezu kwisimo sakhe. Yaze yajula ke leyo ndaba leyo ke Mkhulu. So ngicela ukuthi explain Mkhulu ukuthi because the way you show ngakhona ukubaluleka kokugezwa kwemimoya yabantwana, does it only affect the mothers
or it's the same equally in percentages nakhona as well as abobaba. Ngoba esikhathini esiningi kule society esiphila kuyona, if anything happens ku pregnancy ini kuhlala kubhekwe umuntu owesifazane. So now if we have conceived mina nobaba umntwana and then we decide ukuthi hayi siyam-aborta or we have a miscarriage, sesihlukene umuntu nomuntu le ndaweni yakhe, does it also affect ubaba indaba yalo mntwana lo, or it only affects omama? Ngoba esikhathini esiningi as healers I see that a lot of women are the ones abasukumela abathatha igxathu lokuthi umuntu maseketsheliwe kube uyohamba yayogeza, uthola ukuthi ubaba wakhona akekho akagezi yena. Does it affect it? Lapho ngizoqala nje ngokwengikhulume ngizoyibeka kanje before ngizoqala ngikhulume ngiphendule khona. Ngizoqala phezu kwisimo sabelaphi. Yes. Bese ke sengibuya phezu kwisimo sabo baba. Kunale nkulumo engifuna ukuyikhuza ekakhulu kwabelaphi. Yes. Umama kuyaye kufike ukuthi agcine seka-terminate umntwana. Angithi manje abelaphi abanye nabo baba abanye bese ke babeka amagama amabi. Understand lento bese ke kuthiwa kusho ukuthi khulumeke kabi ukuthi lo muntu oyenzile lento uyenze wrong kanti ama reason asiwazi. Angithi manje thina njengoba saba lapha kusabantu kumele sijudge, because abalapha abaningi sebayajudge ukuthi umntwana okhishiwe umntwana onjani manje bayibeka kabi, engathi manje bangakhuzeka lapho bakwazi ukuqoqa inkulumo ukuze bazolapha lo mama lo. Usenkingeni because umuntu wazomjaja ngeke usamlapha. Angithi bese ke sengibuya phezu kwisimo sabo baba nabo abobaba bayikhosi. Angithi yayo lento ukuthi umama agcine seka-terminate umntwana ngoba bafike bashiya umntwana bahambe, umama kumele aphathe yonke lento. End of the day sekathale sekaqala sekathatha i-decision sekayabuya ubaba manje sekayikhuluma kabi isimo salento, engathi nawo amadoda angasukuma nawo akwazi ukuqoqa nawo akwazi uku-understanda ayithatha ayifake ku-position yabomama kulesimo asuka kuso ukuthi usuka kwesiphi isimo ngoba umama usuka abhekene nezimo ey'ningi. Manje nathi siyabaleka sibalekelele manje ngizama ukukhuluma legama lokuthi abangayibeki kabi because la emhlabeni asizelanga ukuzojaja kodwa sizele nje ukuzosiza abantu ukuthi balunge. I-affecta wonke umuntu gogo mengiphendula leyo nkulumo. The only problem ukuthi abobaba ba-ignorant ngempilo zabo. And that is why uzofika ubaba mekazohlola engazi kwabanye abelaphi, but ke mekafika ngiyakhona ukumbona umuntu ukuthi hayi ndoda kunomuntu wazwana naye, lo muntu awuzwana naye kwakuyintombazane so bengithanda ngimtshela igama lakhe ngithi loyo muntu wakhipha isiso, loyo muntu kunomntwana owandlula. So ukuthi manje uyakwazi lokho but azange akulungise. Manje ngithi ndoda before sizofika la kumele siqale sigeze la because laphana ngeke size sifike. Iya-affecta wena gogo leyo nto leyo, and uthola ukuthi omunye umuntu phezu kwisimo abantwana futhi into elimaza kakhulu abantwana kunomntwana okumele enzelwe isiko. Angithi athi mekafika emhlabeni anawani bese kufunakala ubaba ukuthi kumele amenzele usiko ngokuba ignorant kwakababa lo mntwana agcine sekandlula emhlabeni. Angithi leyo nto leyo angayenzelwanga isiko, and lento ibuye futhi ivala ubaba uphela umsebenzi kuphele yonke into. Manje into engizama ukuyisho ukuthi i-affecta both, but the only problem into eyenza ngazathi akubonakali ukuthi abobaba bayisukumela impilo zabo. So it affects both parents equally. Yes. All right, Mkhulu. Let's move on, get to the next question. Imimoya yamanono isebenza kanjani? Imimoya yamanono gogo. Ngeke ngiqale phezu kwisimo somuntu onganabantu abadala. Kumele ubahlenze labo bantwana because bazochithela umshado, bazovala into eningi nemali bayayivala. Ngithi kumele ubahlenze because sikhumbule ukuthi spirit esifuna indawo. Angithi mesinganandawo sizozungeza simoshe nomshado. Siyamosha, kubalekile ukuthi bageze kuyaphela kube ngathi uthakathiwe kanti awuthakathwanga. And then imimoya yamanono gogo isebenza kanje. Okokuqala kumele si-understand ukuthi imoya yamanono sikhuluma ngani. Angithi sikhuluma la ngey'ngane ne mesikhuluma ngabantwana sikhuluma ngabantwana abangakathombi, ngabantwana abangakakhuli nangokomqondo.
angithi nabantwana abasadinga ukuthi babona laba khona kumele baqoqeke angithi so kunomuntu obaqoqayo angithi obabeka phezulu isimo sendlela loyo muntu obaqoqayo izalukwazi because umntwana mekandlule emhlabeni uyakogoga akayi komkhulu angithi ugogo mekasondela usondela nalezingane phezulu isimo sakho manje imimoya yamanono iyahluka phezulu isimo somthandazo mase sikhuluma ngomsebenzi phezulu isimo somthandazi nangesimo senyanga angithi noma ngesimo kodwa sento okuyisangoma angithi ifike bese ke siyahluka ukuthi lo muntu oza ngomunono uza kuwe ngokuthandaza noma uza kuwe ngokobungoma iyahluka ke lapho ngoba wena usuke sosebenza abantu angithi usebenza ingane ke ngibeke kanje if ufika wena gogo njengoba ngumthandazi angithi ukhulela ufasekile angithi bengekhulekisa kuzokhuluma ini ugogo angithi ngoba umuntu ohamba nabantwana uyayazi lemimoya yabantwana ukuthi hayi lo mntwana ufasekile angithi lo mntwana ufaswe into sokuza khululeke kumele enze so mina thola isalukwazi esidala simshikile isizwe kodwa sometimes umntwana uphendukile angithi ngizotshelwa ile salukwazi esihamba nabantwana angithi ngoba siyayazi imimoya yabantwana sisebenze ngayo angithi ezimina njengoba ngumthandazi ukuthi sometimes mufika nomntwana sithi ufika nomntwana ona 2 years uzakile umuntu hayi umntwana uyakhala kalali angithi lo mntwana ngathi khona into ayibonayo mengiqala mina ngikhuleka uphakama lemimoya yomunono because ingane ziyayazi language yomntwana angithi eseyitolikela mina lezi zami ngoba manje bahlambulukile angithi abakimi ukuthi hayi lo mntwana inkinga akalali ubona ukuthi inkinga ukuhlungula so that mina ngizokwazi ukuyitolikela umzali lenkulumo but umntwana okhulumayo sekabamba omunye umntwana ukuthi inkinga yalomntwana yini ngangithi and yaniphe kwisimo sobungoma angazi ngiqhubeka ungaqhubeka mkhulu phe kwisimo sobungoma wena gogo ngoba kunento engididayo you understand kunento engididayo kusi sesathanda ukuphakama kakhulu phe kwisimo sobungoma mokuthiwa nemimoya yamanono ngomngoma angithi yemone umoya yamanono okusho ukuthi wena lesalukwazi esiza nalabantwana lesalukwazi sasisebenza abantwana angithi sebenza abantwana sikhipha abantwana inyoni angithi siqinisa abantwana sisebenza nje le insebenzo lezi ezabantwana angithi osebenza kanjalo ngaleyo ndlela ingakho sisakhula manje ayiseyabasekho labo bantu labo angazi ukuthi bayakhothi izangoma igcwele kodwa abasekho angithi ukuthi mangabe umntwana ufikile emhlabeni kuthiwa lo mntwana mile ayoqiniswa ayokhishwa ibala kuyasho ukuthi khona umunye umama ngapha okhipha abantwana ibala khona umunye umama ngapha oqinisayo imimoya yamanono leyo manje namhlanje izangoma zanamhlanje zithwasa amanono bese ziba ogobela ungazi ukuthi amanono nogobela kuhlanganaphi ngaba wena kumele usebenza abantwana kuphela. Okay mkhulu ngicela ukubuza umehluko between ijaha namanono yini? Angithi mesikhuluma ngejaha wena gogo ngifuna ukuyiqondisa lenkulumo ngoba abantu baye bakhuluma into abayicabangelayo le mimoya engikhuluma ngikhuluma imimoya enginayo angithi engiunderstanda ngendlela ngokuthi ngisebenza ngayo ngokukhulunywa ngamajaha angithi sikhulume ngamabutho angithi asekhaya angithi kusho ukuthi nesikhuluma ngamajaha wena gogo labantu bayakhula abantwana la angithi abahlali bakuleyo age angithi bayakhula ngaba manje baseduze kwakagogo angithi abogogo bayabakhulisa bayakhula bagcine babe yinsizwa futhi bakhule understand but manje ekhuleni kwabo kuyinsizwa bakhule kuba abafana abantu yibo ababathumayo abogogo angithi ukuthi hamba thatha lokho hamba umnika obuya utheni ngoba ngithi abogogo abasanamadolo nabomkhulu abanamadolo basebenzisa bona labantwana yes bayashintsha ngithi baba amajaha bayaphuma estagini sebangena estagini sobunsizwa angithi sokuthi manje bakhulu bathunywe manje yabogogo baphume futhi estagini sobunsizwa baphume bangena estagini samabutho manje ukuthi sebayibutho manje lala ekhaya insizwa zala ekhaya ingakho sometimes unokuthi emolelo uphuphe kabi uma ngale kufika abafana njengabazi bafike abakulwele yizo le ingane angithi isuke seyikhulile manje seziyakuacknowledge ngoba wabahlambulula bayakubona ngithi manje bahamba bayakulwela yiyo amajaha bahamba ngezitage hayi bengifuna yiyo into bengifuna ukukubuza yona ke le ukuthi njengoba ke amanono ane stage mase waphasile that stage kusho ukuthi aba amajaha isidlule naso kube amabutho kanjalo okay ngicela ukubuza mkhulu mina nginokubona la umuntu athi
yena uthwasele amanono. Ayathwaselwa amanono? Cela ukuthi u-explain broadly and uyi-unpack nje le ndaba yokuthi thiwa amanono ayathwaselwa. Kuleyo nkulumo gogo nginokuza bakhulume ngokuthi kunegobongo lamanono. Angithi. Bese ngiyadideka ngoba mina ngumuntu ojulile, ngumuntu olalelayo, ngumuntu oyifunayo futhi indaba research, hayi ku media, kodwa research kumoya. Yes. Kwalabantu abangembethe. Yes. Okokuqala nje mozothi umnono onegobongo. Umntana ona 5 years ungamdlisa igobongo. Angeke umdlise igobongo. Umntana ona 2 years ungamdlisa igobongo. Angeke umdlise igobongo. And number 3 mokuthiwa amanono ayathwasela umntana bengakuthatha nje labantwana abase crash ngobafaka amafahlawane othi abami labakhithe bazogida. Angeke bakhithe. Abantwana omunye uzoya le nomunye uzoya le. Umunye akhiphe wona lamafahlawane. Exactly. Manje into engifuna ukuyihlukanisa phakathi kwabantu ukuthi singakhulumi sihlanganise. Ake sihlukanisele abalaleli ekhaya ukuze bazokwazi ukuthi babe ne-understanding ngemimoya yabo. Amanono gogo awathwaselwa, amanono ayahlanjululwa. Amanono mokwaphakamisa amanono yawahlambulula kuneladi lawo benzelwe iladi emfuleni benzelwe iladi ekhaya. Uyanganasitenda wena gogo. Manje i-problem la musokhulunywa ngokuthwasa la abantu abadideka khona engathi izangoma zingafunda ukubhula mana manje ngisalokuza bafunda ukusebenza manje bafunda ukujula so nathi ukuthi abantu bazophila namhlanje abaphili because sikhipha information wrong ebantwini ngoba sigathi ukuthi abantu abeze bazothwasa nje kunemimoya engathwaselwa yes njengale minono yamanono ayithwaselwa le mimoya iyahlanjululwa nje kuphela yenzelwa amalati ihlanjululwe. The only problem mosokhuluma manje ngentwaso sokuugogo lomlungisayo salungisa amanono angazi nomyangisa solungisa lesalukwazi esamba namanono ugeza lesalukwazi ifu sifuna lokho esikufunayo wenzela lo gogo lo awenzela amanono so that amanono azokwazi ukuthi le ngane zisondele nayo ugogo not ukuthi usuke sothwasela ina amanono ulungisa lesalukwazi esamba nalabantwana. Okay ke mkhulu ngiyakuzwa. So in essence it means ukuthi amanono angeke ayihambele wodwa. Angeke gogo agaidwa ugogo. Exactly. Ugogo loyo I suppose kumele naye abe umuntu owahlanjululwa ukuze akhona ukuthi awamkele le mimoya ezohlanjulula ukuthi wele ngakuye. Exactly. So akuna ukuthi ungathi wena uyothwasa amanono uqobo lwabo abantwana. Angeke. Usuke ukhuluma ngale salukazi esingathwaselwa in any ways. Uhlanjululwa leso salwazi hlanjululwe leyo mimoya iphakama bengathatha abantwana bagcwalise la uthi abakhuluma ngeke uze noyiwani ukuthi akhuluma bathi pepe manje uzowathwasela kanjani lawo bantu iyahlanjululwa le mimoya uqondane nalomnikazi ohamba nabo ahlanjulule asho ukuthi ufunani umenzele leyo nto akwazi ukuthi aphakame akhulume ngoba into ebalekile ukuthi umuntu kumele uthole iconnection nespirit sakho. Okay ke mkhulu ngiyakuzwa ngeke ngazwa enye into la kuthiwa kukhona ubuhlali bamanono. Kukhona these beats, I don't know what they call them. Umntwana makamilisa yayibona yes babafaka how thiwa ke abanye abantu uma bafake lawo mabhisi basuke befeke begaxela umnono. Ikhona le yazi into engizoyikhuluma wena gogo ingakho bengibuyela kwalaphi ukuthi ake sikhulume iqinise kanje asingafuni ukuze-advertise ngamanga izinto ezingekho ngizobeka nje kokuqala bongayi chemist gogo ngizothola amafutha esipoko. Yeah. You understand? Uya chemist uthola amafutha empukane. You understand? Bese siyazibuza ukuthi isipoko sihlanganaphi namafutha isipoko konje yini. Siyamathamba sina fat. Angithi but amafutha esipoko uzowathola. Bawadonsephi. Uyayibona bawathathile. Okokuqala isipoko ngasibamba usibulala. Angeke usibambe isipoko usibulala. But amafutha esipoko uzowathola. Uyayibona? So manje sengiyana kulento okhuluma ngayo amatankrali. Amatankrali yabantwana. Angithi akusiyo ukuthi mele monaleyo mimoya kunokuhlala akunabo ukuhlala bamanono. You understand? Ngokuhlala mangabe ugogo lo ozovela ukuthi mina ngifuna into eso hayi ukuthi abantwana kusamatankrali khona la lokuhlala lobo bucishe bufane namatankrali obamakhosi. Yes. Kufakwa amakhosi kakhulu yilobo buhlali mina engimaziyo okumelene namakhosi. Usymbolize ubukhosi obamanono cha foka angibazi.
angeke babe Nokuhlala namabhidingane namabhisa, ngoba ziholwa isalukazi. I want to stress that ukuthi labantwana bayimelanga abayimelanga baholwa isalukazi lezi esona sona esibaphethe esizongena kuwe as a spiritual as umoya kuwe. Then yena uza nale package yakhe yabantwana bese kuthiwa ke umbathwe nawo amanona kumbathile. All right. Okay, ngicela clarify lakho. Yazi why abantu bangaphili? Yes. Indaba ihluleka kumlapho ukugula. Ngizoloku ngigcizelela leyo ndaba. Because abantu imimoya yabo ayilungi. Yazi why ukuthi umuntu mekakuhlola akakhona ukubona the right person ophethe impilo yakho nophethe lo msebenzi oza nawo. Ubona abantu abangaphi eceleni. And molungisa abantu bangaphi eceleni le jeni yakhe angeke izilunge because the right one kumele umlungisa umlungisa. So nabo njengoba bagijimisa amanono abamboni lokho kuhamba nalamanono. So bagijimisa amanono ukuthi thwasela amanono ngithwaselani mekaqeda kungangeni nengane eyodwa kungangeni yena kuthule ukuthi tu because ikhiya lo muntu ophethe ikhiya abamenzelanga next abambonanga. That's the problem yokuthi ubona abantu bangasebenzi. Okay, sisaselapho ke Mkhulu kulamanono as bosowuchazile ukuthi amanono kukhona umuntu inherita imimoya yawo based on isalukazi esizofika kuye simembathe ku calling ye spirituality. Kukhona abantu abanganaso i spiritual calling abazoba namanono based on izizwe zaphophoma ekhaya abantwana abaphophome ekhaya nje ku family lineage nje yabo umuntu besifazane ekhaya ngithi. Now what I want to find out is if le mimoya manje sesikhuluma ngalomnono abathi mubi ngoba kahlanjululwanga, how do they impact life yomuntu? Angisabekisi manje in a perspective yokuthi o spiritually inclined nje in general le mimoya le, how does it affect and how does it impact life yakho? Because of there is stagnancy. Uthola ukuthi umuntu stagnant elifeini because of athi makahamba yobuza kubuyiswe kuthiwe kunabantwana abangazange bagezwe how I role yabo mase kuthiwa ke manje hayi kunomnono omubi la ekhaya iyavala as individually as a parent oye waba naye umntwana loyo waphophoma kuwe. Does it even idlulele futhi kuma family members as well ukuthi manje kunalabantwana laba abakhona la ekhaya ispirit sabo is wandering around asazi ukuthi bakuphi abana belonging, sense of belonging ku spirituality. Ngicela ukuthi unpack nalokho. Lawa nagogo into ebalekile kakhulu ukuthi abantwana bagezwe. Okokuqala khona umuntu ongakhona ukuthi uhlala abantwana esiswini. Once wathola umntwana uthola imiscarriage, wathola umntwana uthola imiscarriage. Kusuke kukhona owandlula. Manje loyo unomona. Sekakhahlela lawo angithi nalawa sekushuthi sekakhahlela lawo thothi manje sisu asisahlali because into ebalekile ukuthi kumele umgeze lo mntwana uyamgeza bese kusonikwa imbiza angithi uzokucleana nawe ngaphansi ngaphakathi ukuthi manje le mimoya emihlala manje ingahlanga ingagcini manje futhi ihamba kuvala umkhokha angithi manje ungayenzanga leyo nto uzoba naleyo problem uzothi hayi wona uthakathiwe kanti cha. And number 2 uyandlula futhi lo moya umoshele abantwana uhlale abantwaneni uzokubazela if bakhona uzothola ukuthi abantwana bebeza kahle ufike lo mnono ucacagaze la abantwaneni angithi umosha abantwana unqonda abantwana ababesiluka abantwana kuvaleke into zabo kuvaleke ini kanti le mimoya manje eroundayo pheke kwisimo semimoya yabo. And then nawe uwumzali especially nawe umzali iyakuvalela ugcina ungabi nomuntu ngothi uba nomuntu uzama umshado ufike lo moya because umoya onano kumele so understand is square so ukuthi akanawa so each and everything ehlalayo uyayimosha ukuthi manje siyajika lento sifana njengomdliwa ukuthi manje uyafika amoshe ngoba uthi yahlala nomuntu afaka isichitho angithi ufuna manje ukunawa ukuthi naye aqoqo ngoba la akhona usuka sesigangeni but ababona abantwana bakubo ukuthi bakubo yes manje kumele ukuthi bageze bengagezwanga abamosha yonke into esekhane life yakho bayayimosha nemali yaphela nomshado nje uzuphela so kubalekile ukuthi bagezwe isimo salabo bantwana. Uyiqinisa ukuthi okwenzayo kumnyameni
Kuyovela ekukhanyeni ngoba manje uya understand ukuthi kukhona abanye abantu abaphophomelwa, abanye abantu abahamba voluntary and terminated. It's kubalulekile ukuthi ugeze. Kakhulu. Kubalulekile ngoba at a later stage izok affecta as well. So now la wena gogo engizobeka Khosi njengoba ngithi le mimoya nginayo angithi wena gogo ngiyisebenza njengoba nginemimoya eminingi naye labantwana sokhuluma ngayo ngoba sikhuluma ngayo unokufika umuntu ngimtshela ukuthi kunomntwana waphopoma so mebayithu ngisho bayithu okumfana intombazana futhi ngimsubscribe ukuthi abantwana abanjalo Khosi ngiyakhona ukubabona alright bese kathi sengihambile Mkhulu kudala ngibageza yes namhlanje ungena emlonyeni namhlanje ungena emlonyeni ilebe ngifuna ukukubuzayo ukuthi how bagezwa kanjani labantwana in a correct manner ukuthi noma uhamba kungaloko kukhulunywa indaba eyi1 because yes really iqiniso lelo kunokuthiwa umntwana nawo uyagezwa kodwa ahamba umuntu aye endaweni zomoya kukhalwe ngalomntana ekuthiwa ugeziwe siwa kageze kuthiwa manthina sahamba sayobhadala imali ezishisiwe kwathiwa lo mntwana lo ugeziwe bengicela nje ukuthi uexplain Mkhulu in detail ukuthi umntwana odlulile ugezwa kanjani uphopho ngicela ukuthi yazi wenze kanjani explainele iabortion imiscarriage right ukuthi igezwa kanjani and then isimeni salo oke waphila washona bamncwaba ibhokisi lakho nabalibona lehla loyo naye ugezwa kanjani and then ba connectwa kanjani and how do you communicate, how do you appease them ukuthi angabi nomona wokuthi kukhona abaphilayo yena ngasekho uyivula kanjani i path yokuthi